دم خوش تماشاوانین هێژا di basî roja îro dergelbe. Referenduma serxwebûna Kurdistanê piştgiriya Kurd di nav dîaspora Kurd de peyda kir. Kurdên dîaspora bi daxuyaniyên xwe bi awayek zelal piştgiriya xwe bi awayek zelal ji referendumê diyar kirine. Yek ji babetên herî giring di Rojava Kurdistanê de helbest û nêzîkahiya welatên derve û bi taybetiyên xwedîkargerî siyaseta cîhanê de ye. روسیا یک جوالاتین خودی باندور دی جیهانی و تایبەتی لە هەرێما ڕۆژهەڵاتە ناوین de گرێدای رەفەرەندوما سەرخۆبوونا کوردستانی خودی نێزیکاهیەک چاوایە. لەگەل زەلیمخان موتسۆیەف پارلەمەنتەری دووما ji Partiya Rusyaya yekgirtî van mijarên giringên rojevê em dê bigirin dest. Belê birêz Mutsoyev راگەهاندنا biryara referenduma serxwebûna Kurdistanê li Dûmayê li Kremlê çawa hate nirxandin, çawa hate hilsingandin? Alo. Alo. Belê birêz Mutsoyev pirsa min ew bû. Dengê we henda bû. Alo. Birêz Mutsoyev ragihandina biryara referenduma serxwebûna Kurdistanê li Kremlê li Dûmayê çawa hate helsingandin? Êvar baş gelî temaşawanê Kurdistanê hewlêrê de bona akî hate gotina bona referenduma Kurdistanê çend roj pêş de serokê Rûsyayê jî evî jî got dîtina xwe ça dibîne bona referenduma Kurdistanê. Esa jî serokê Wezîreta Derve Mr. Lavrov evî jî got îro ne tenê Rûsya hemû dinya temaşa dike ça referenduma Kurdistanê derbas be. Mîtkame ew bûakî referenduma Kurdistanê derbas be pê kanûniyê internasyonal ya kanûnê dinyayê. Ça ez dişirmîj dibim hemû millet îzna wî heye emirê milletê xwe teke destê xwe. Ça millet dixwaze bijî ewna gelekî sa jî bijîn. De ew referendum bêjim ne tenê xwastina Partiya Kurdistanê ew referendum xwastina hemû milletê Kurd ne tenê Kurdistanê hemû dinyayê. Îro hemû dinya hemû Kurd hemû millet dinêre êçi ev referendum derbas be. Edleyî derbas be, baş derbas be, pê kanûnî derbas be. Nema îro zaf Middle East hemû temaşa referendumê dikin. Em ça em dişirbîj bin gazî Xwedê dikin akî hemû tişt baş derbas be, kanûnî derbas be. Kek Zelîmxan hin alî dibêjin ku ne dema referenduma serxwebûna Kurdistanê ye. Bi taybetî jî ew welatên derdora herêma Kurdistanê her wiha dengin din jî derdkevin dibêjin ne dema serxwebûna Kurdistanê ye. Kurd jî dibêjin ger me ew qas qurbanî dane, me ew qas bedel dane, me ew qas neheqî em jiyane. Kengî dema referenduma serxwebûna Kurdistanê ye. Li gor bîr û baweriya te tu bersiva te bixwe ji bo wan kesên ku dibêjin ne dema referenduma serxwebûna Kurdistanê ye bersiva te çi ye? Îro wan Kurda ya kir pêşberî îgîlê Daişê terorîsta ça ez dişimrîjbim îzna Kurda heye emirê xwe teke destê xwe. Teke destê xwe û pêş de ve hemekî hemû îro cînar dişirmîj bi çi bibe paşî referendumê. Ev referenduma ne tenê bêjim ya Kurdistanê dîsa ez de vakilînim. Ne tenê ya Kurdistanê ya Middle East pê dane. Hemû temaşa dikin. Cînarê wa jî kê dora Kurdistanê hemû hene. Gelekî Kurdistan timê dişirmîj be ne tenê bona Kurda. Ew ne tenê referenduma Kurda Kurdistanê ye. Kurdistanê zaf milletê başqa dijîn. Gelekî interesê hemû milletî Kurdistan dişirmîj be bona interesê hemû milletê Kurdistanê. Belê Kek Zelîmxan berî demekî Kurd Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê li Sankt Petersburg beşdarî
کنگریا آبوری بو لوی دری لگر روس نفت ریکفتن هاته امزکرن هر وها لگل سروک پوتین جی هفدیتن پیکانین گلو کارگری آوی تسیرا وان هفدیتنان و تسیرا وان ریکفتنان لحلوستا روسیه دکه حکومت هریما کردستانی روس نفت کو آلیه کی شرکت کی گله کی مزنیا پترول یا دولتا روسیا بخواه ریکفتن کی مذکرن لسر پترولی او ریکفتن لگور هر دو آلیان ریکفتن کی گو بدهین سالا وید ناوانده با آجوی و بملیارین دلارایه گلو ریکفتن کی وسا تسیراوینا لپیوندین روسیه و کردستانی هر وها لحلوستا روسیه لسر رفرندوما کردستانی دکاره چه به؟ اورتا روسیه کردستان نه روژا ایرو دا هفرا خواشن اونا هی تیوا 46 دا 80 دا اورتا کردستان و روسیه باش بود لما چه غاز با واکلنده هکی دنیای دا ضعف دولت هاتنا رفرندوما در باز بون بگلک وانا خار دولت چه کرن ایلو کردستان هجای بانا رفرندوما خواه باش در باز کنه وانا ضعف قربانا کم ازن دا شنگاله نه تنه شنگاله همو جا کردستان آگردش خلی چقا هات نکشتنه چقا جماعت کردستان هات نکشتنه چقا پیشمرگه هات نکشتنه اما ضعف بیجم دیسات غازم با وکلین ما که ضعف قربانه که گران کرده نه تنه ایرو اوه دی 100 سالی زیده تره نما چا دشم بیجم کردستان هجاب رفرندومه دیسات غازم بیجم گله که همو جماعت کردستان دورا سروک کردستان همو که تو بنا که رفرندوم باش بده و قانونی در باز به ایرو مدغاز بگو تا جماعت دیسا کردستان ایرو گله که همو پارتی بیر کن اکی اوا وی پارتی نه ایرو اوا رفرندوم دیسا دوا کلینم رفرندوم همو کردانه همو دنیای کرده همو دنیای وی رفرندوم دنه ایرو دیسا دغازم بیجم آکی همو پارتی گله که بیر کن پارتیانا چیه ایرو های بیراقه که کردستانه های سروکه که کردستانه و های روژا نه 100 سال 1000 سال کرد و رفرندوم بون نه اونا هیجان باش بده و رفرندوم در باز کن دیسا دو واکلینم قانونی یا دنیای سبه اکی نه خبردانه که به نه همچه قضانن 25 ماه نه ضعف همو دنیای دولت ها بین مزکن و رفرندوم چا در باز به بله که زلیم خان هر دوهی لکنگرسا امریکای کنفرانسک جبو پشتگیریا رفرندوما سرخبونا کردستانی لیدار کد گلو لدوما لپارلمنتویا روسیا جی کنفرانسکی وسا دکاری بیتو ارگانیزه کرن جبو پشتگیریا رفرندوما کردستان ام زن چه دغازم بیجن ایرو چاخ رفرندوم بو همه پاش رونه وان پرسا خبردن امیرو نزانه ای چه به حتی 25 ماه سپتامبره نما پیش دا در دو ماه جیرانا نکا ماه که دو ماه چویه اوه تا بهندانی تعطیله ولی چا دو جن تعطیله اره چونه تعطیله ماه که حتی ماه نه اونا دو ماه دی تو نابه باشه که زلیم خان گر رفرندوما سرخبونا کردستانی ده دنگه کی زیده جبو بله درکبه او حرما کردستانی سرخبونا خراب بگینه ده هلوست روسیا چه به الو بسیار الو که زلیم خان از پرسا خود دوباره دکم گر روژا رفرندوما سرخبونا کردستانی 25 ماه ایلونی کردان جه دولتا سربخواه گوت اره او کردستان دولتا خوی سربخواه را گهاند هلوستا روسیا دی چه به؟
کەک زەلیم خان گەر دەنگێ من نەگەهشت بێ ئەس جارێکی دووبارە دەکەم رەفەرەندوما سەرخەبوونا کوردستانی 25 مەها ئیلۆنی لەدار دکەوێ گەر بەشداریەکە مەزند رەفەرەندومێدە پێکوەرە و گەلک چاونێرین هەلبژارتنێژی جیهانی وێوەرن گەر دەنگێکی زێدە ji bo referenduma serxebûna Kurdistanê derkebe rêjeyekî zêde bêje em li gel damezrandina dewleta serbixweya Kurdistanê ne û piştî wêna serokatiya siyasiya Kurdistanê jî dewleta serbixweya Kurdistanê rabigîne dê helwesta Rûsyayê çi be? Alo. Kek Zelîm Xan eger dewleta Kurdistan ev referandum gelekî ne tenê berdewam be fermo. Alo. Ne ev referandum ne tenê gelekî interesê cemaata Kurdistanê mezek e ona gelekî interesê hemû cemaata Iraqê hemû yê cînara interesê ana jî gelekî bine ki hemû te ji baş be edlayî be interesê hemû milleta de ez ça dişimêjim îro Kurdistanê polîtikê Kurdistanê serokê Kurdistanê ona kûr û dûr dişirmîj bin hemekî interesê cemaatê Iraqê pêda jî mezekin akî ona jî xwe baş hesav kin Kurdistan jî xwe baş hesav ke nema divê merî cara cînarê nezîk meriyê dûrtir xweş e gelekî merî tev cînarê xwe edlayî de bijî û baş bijî. Belê gelekî spas birêz Zelîm Xan Mutsoyev parlamenterê Dûma ku ji Moskow tilgelme. Temaşevanên hêja mehatin dawiya bernameya îroya Basîroj heta bernameyek dina Basîroj her şa.